بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريك رب دينغول هدنتر الله تبارك وتعالى nde waɗata nde ɗo fokkitande waɗirande sabu makko o toroɗen mo fonta gurdam ɗan ka ɗoftagol mo o fonta cellal ngal ka rewgol mo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o ɓeyda himmeji ɗin wawen jofinoyde rawnade koko faalaɗen fokkitande ɗo woni waɗugol tarjamatu ma'anil Qur'an, woni etagol en egga ko faanda kon e aayeje ɗen artira ka ɗengal meɗen fiyo nafoore ko tippino Qur'ana kon huuɓitu en fi kadi faalaɗo o bismillahi ta'ala yo waawu udditude nde ɓanna takko muɗum waawa fiinaade rewto yiltito faljito hara ɗum ɗo yonay ko wallitora bismillahi ta'ala si jommen woni wallitiiɗo e muɗum ko waɗi ko jommen tun woni wallitotoɗo. sino jeeya e teddungal ngal jommen waɗanta bani adama wallitagol mo e moƴƴere, wallitagol mo haa o waawa wadde dewal. haray ko wiyete tafsir al-Qur'an ina jeeya e ko ɓuri mawnude ko jeeyaɗo haani wattande haqqille mum, kono nde tawnoɗe ngannde en waɗi ɗum marrat wa karrat kono no wona waɗirede no woɓɓe wiyayno yaaji, woɓɓe nano ɗuuɗi, woɓɓe innano juuti, bimana tawgol buy ko ɓuri hattonjinde muɗum ko tarjamatu al ayat, firugol aayeje ɗen waawa andude aya fof ko honno nattirta ɗum ka ɗengal mum faama, waawa ɓattorde joomi muɗum ko faami kon. waɗi joomi men wi'i wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawmihi liyubayyina lahu, illa addugol Qur'an ko fiyo nde feeñan en ko faanda kon e mayre. si en wawata arabu ɗum artiraka ka ɗengal men en fawama en faamu ko en nanata, hara en fawama ko en wawata. jonnon faalaɗen bismillahi ta'ala. hande nde ɗo ñalande tanjinimi ko asewe jeego juldandu woɓɓe jeeɗɗi juldandu woɓɓe ɓayde gandi ɗen mari jeego e jeeɗɗi ñallal gotal. aray ɗum hino iwri fergu nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallama duuɓi wulure duuɓi 400 e duuɓi 30 fergu maɓɓe ngu. ɗum hino hawri e ñande jeego ma ɗum ñande jeeɗiɗi juldandu faala ɗen fuɗɗade bismillahi ta'ala. waɗen tarjama on sardan yelko jomen walliti wo ñande wo ɗefte rubu'u goo, se soggi rubu'u ko faalete ɗen ko naɓidugol tarjama on e ma'ana on ko alda e yanyugol hunde haa tun tawa ala aya mo landitotoɗa ko faanda e makko maasi ko damir ko honto o hootata. ɗum ɗon tun faalaɗen on en ngaddata e mum qissayaji ɗo, en ngaddata e mum asbabu nuzul en, ko immini en ko etagol anda kalfeɗen no firirte ka ɗengal men yer ko jomumen faamini en wo, e etagol kala ko metti andude honto hootata etagol natta ɗum ka haani hootude ɗon yer ko jooni e faamini en o. ɗum ɗon no jeeya ko ɓuri moƴƴude fuɗɗotooɗo tafsir ko wallitorto faami ko faala ɗen ko. ko noon faalɗen soggirde ñande o ñande ɗetten rubo, ñande o ñande ɗetten rubo. ɓe wi matoran hatta yakuna bahran, si toɓɓere ñande o sinti maayo heɓoto si juuti. ñande goo bismillahi ta'ala hara juutaali no gasa, allahu tabaraka wa ta'ala wallito en timma hara neɓaali bismillahi ta'ala. ɗum ɗon wona e tamande wootere nde tawata allahu subhanahu wa ta'ala no wawi en nafirde ɗum e gurdam meɗen ɗan toroɗen mo yo waɗanoy en ɗum kadi zuhran nan tafi bihi ba'dal mawt inchallahu ta'ala. haray fuɗɗoren suratu al-fatiha. ndeɗo simore ko ɓuri jiccude kon e juuɗe kongude karamokoɓe ko makka nde tippi. hinde inna fatiha ko waɗi sa udditi ko kayre wona attede yi'ede ka deftere sa iwri dow. hinde wi'a assabu ulmasani ko waɗi ko kayre tun jangitete e kala darnde fof. a jangande ka aranere, jangande ka dimmere, jangande ka tammere, jangande ka nayre, ɗum nde wiira almasani nde immita e kayre.
ko heddi fof sa jangi nde wotere ɗa wawi ɗettoyde goɗɗum ngo hara jangita ɗum siɗa faala haray jalla wa ala o udditiri nde ɗo simore nde ɗo qur'anare makko teddude o wi kanko jalla wa ala bismillahi rrahmani rrahim bismillahi ko firti ko hiɗen fuɗɗoro jangugol nde ɗo deftere inde allahu on ka wallinorgol mo e ka barkinorgol inde makko nden wawugol timminde ɗum kanko woni arrahmani jon yurmede huuɓitunde aduna ɗo wonande fof no heƴi e ley mayre arrahimi kanko woni jon yurmede heerinde tun wonande julɓe ɓen ñande darngal alhamdu dendangal yettoje ɗen e mantoje ɗen lillahi ko allah on tun ɗe heerani kanko woni rabbil alamina jeyɗo tagore nde arrahmani kanko woni jon yurmede huuɓitunde aduna ɗo wonande julɗo e kefeero arrahimi kanko woni jon yurmede heerinde wonande julɓe ɓen tun ñande darngal ka makko kanko woni maliki jeytuɗo yawmiddini ñalande joddi dina yoɓugol jiyaɓe ɓen ko ɓe golluno kon o wi'e iyaka ko antun joomi na'budu woni komin rewata men maccinɗinano wa iyaka ko antun kadi nasta'inu men wallinorto wawde waɗude kala ko yamirɗa men kala ko men faala waɗude ihdina men torike ma fewnu men assirata e laawol almustaqima foccingol feewugol sirata laawol alladina ɓen ɓe tawta an'amta a neminino alayhim e dow maɓɓe gayril magdubi meɗen toromaya dandu men natude e laawol ɓen tikkananoɓe alayhim e dow muɗum wala dallina wana laawol ɓen ɓe tawta ko majjunoɓe bismillahi rrahmani rrahim